ya ke kubur ke babnya ke YouTube channel jengi Hadidi News Meghalaya. Thabapai pat syaka Meghalaya Games. Ke East KHASI Hills kala lam khamat ke limpung ile kai Meghalaya Games ke bahan riau. Hakaba kala yo ban kursis pa South li kitak ma bakentop ya sapway li kitak maksiar at kandai li kitak marupa pat lai pa South li kitak marenong. Kinang shimenta batbet ki kentop yo Darren Tainam Konglam haka jile kai gymnastic ubala yo e katak maksiar haka floor exercise and vaulting table kat baka wandalang Magdalene Malnyang kala yo ya kanam best gymnast. Haba pai ke jingile kai table tennis ke diva tangna West Giant Hills but Riturat Shabang na East KHASI Hills ki bala khur ya kanam bakhle do. Hakaliang kishinrang pan haka men's doubles Sanjeev Chetri but one krawa lang nungrum na East KHASI Hills kila yo khur ya katak maksiar. Sedang wan besar yang khas kuliah dan lekam coaching camp saya dia kena untuk mana dia ujian kena tercah selek atau hikai nga kamu kata lah kadar senang pada tu betul. Siapa mana ya represent yang ke West Giant Hills to ilat ko yang aku punya isapi bayi yang Mentangin pe